Bishop Kisembo yakoresa umugisho gwo kushapa ubukama bwa toro okutebekanisa engenderwaho yabwo kurungi narishigete constitution okumaraho emiryane burikire hagire cyo bukama bwakora tukamanya constitution ya toro yakaba suspended abakasome bata review process so nsaba review ege yakorwe kwango nuko icyo bukama biterekera abo icyo kabatungwa kandi religious leader twikala mukikanya kutekayiri abantu basikangana mu guha abantu basikumurangana ibintu kusana biti bityo mukama sala ngo kitwikironge tubonye bebero kama butekayiri okwezi okuhingwire omugama katora na Steven Kingi amoto nko mushikirwa musya ecyahakanisibwe bingi Bishop Kisembo nagira ngo ebyona bikaba bitarukuza kubaho kurunogira ngo ngenderwaho yo bukame kaberoho kandi eri kukuratirwa kuba isi yo koma umukirwa isi yo koma speaker ngo abantu bugamba heroko sabe regionalized terekezo kurungi nukabe hamone nukutekana ukama waitu umusaba kwaitu in the meantime saba come abakutekana mbambatunga batoro Steven Kingi amoti omushikirwa w'obukama bwa nyuma yakazindaro kumugwa muri 5 yahikanaire ko butashemererwa bwa hamuringo gw'obukama bwayibaganisemo obwe barukushorora umurangi nyowe ndi mwini wa omukama tinkoragana ebyemirwa timbimanyire baitwe kimanyire ngo nsobora kwatsanizi twena hamu tutaina kusorora ngono talikiki hono talikiri habo kuba sente tegira rangi ekirungi tikigira Ruganda Kingi hona yaireka kurungi kunaza kukora nageye gona okurebeka ngo yatungure emyanya rimwe by'obuhangwa bwa toro okwena ngo bukama bukatunga mwakasente omukama rukira abasaija akatutwara yaturambuza yatuoleka ensige nunge y'omwani hati ndozere na mwenge haliyo kokoa my predecessor rundi omuhikirwa ongarukire mbigere akabaine cyatandikire yoko bitungizo nzoire ngo ninja kukwatamu nakyo abantu batunga ensigo eza kokoa Kingo oyo nyimba kabambi gururukidu wakana omukugamba ko yamanyisa abatungwa bengwa hangenderwaho yo bukama bwatongwize omwako guhire nkakimu hakibarabe batiremwe amani kandi yashaba abantu kukwatanisa ninsima muno ruhanga awe myaka enu yaturabisize kandi yalinda obukama bwitu empango eba kijaguzo keitu itwena abantu batoro nabanywani beitu nko mukama ninsima abantu bona abahereyo obusagike muntekaniza z'obukama bwitu Minister w'ebyesente Matia Kaseija niwe yajwekera government kandi yasima obukama ahabwo kwinegeza kurwanisa obworo please abakuru mwina hano tutorozera abamagomborora abamashaza mugende mukwatagane n'aba LCs banyu turorengu o Uganda amashege twakozeki tugabingire gasha kwa Jonathan Tsingwiri.